Flashbun bia game tip nam tai keyboard light cam sipai po ITBP ma into Tibetan Border Police Force te kiba don ka qualification mat ka kwa ban apply sa apply te ka nepne ka de ka recruitment for the post of head constable and constable tang nam ta ki motor mechanic kiba don ya ka experience ne ya ka training ya ka motor mechanic ma te head constable but constable te ya ka ni ka pi ngam de thu than don kam mane thu te don kam name of post by te nam ta ka head constable gidon san frateli vacancy UR arfan rew EWS en rew OBC khat saw SC pra ST saw te nam ta ka constable motor mechanic gidon shispa ar frateli post te san pho saw nam UR EWS khat lai life lai OBC khat pra SC shipho ta jong ki ST te ngam me thu betanga UR bat ka ST marba tini arta filawan yo lala pimio hak ST lala pimio ha UR pimio hak ST kum tawin malala pimio full mark he pimio harung ka UR kum tawin te kan mau hak ni wan si te ka hat ke debit shispa and rupo R point san isin rang tawin mau ka hat ke debit shispa and rupo R point san isin rang te kan si te kan mau ka website ba fin apply ka debit kane ngan bu be po description ni kan link www.itbppolice.nic.in saya klik yang tu kelas sedang ban registration kelas sedang kan mau bayar tarik oke the age limit kedai khat pra du arpson snem plus age relaxation kedai khat pra du live post snem kan mau kedai khat pra du live post snem the educational qualification nam ta ka head constable motor mechanic kedai pass class 12 but certificate in motor mechanic from a recognized institution lane ITI fablon ka training kan ne workshop ne 3 year diploma tenam ta ka constable pada kadai khat pradu life post name hi te phi pass class 10 plus ITI training plus 3 years experience in respective trade pion kam 3 years experience nam tai class 10 nam tai class 12 le tangka certificate in motor mechanics from recognized institution ka application mau apply online www.recruitment.itbppolice.nic.in tapi kwa badan ni kata ke badai belak police pang motor mechanic yo kwa ban apply sesobhawan apply no marba kelas sedang mentang te kan sedang wai ke proses ke debe ke jemare kan wan wai sa exam kon sa model ta kam ter bejma dal adat bang ta pra kun mau kan ema online application will be open with effect 29 October 2022 at 001 and will be closed on 27 November te kanang don porba at 11:59 PM te kitu ki badon bar ko play ka line motor mechanics te la ko one tab sa apply tangin dai jing tip flashbun